بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Жараткан Алла ошо кылган тилаваттын Кур'андын соопторун бу дүйнөдө өтүп кеткен жалпы момун мусулмандардын катарында ушул жерде кол жайып тургандарга байланыштуу канча маркумалар өткөн болсо баардыгына багыштадык, өзүн кабыл кылгын. Өткөндөрүн я Алла даражаларын бийик кылып, күнөөлөрүн кечирип, жайларын жаннаттан бергин. Калганыбызга Кур'ани Каримдин урматынан я Алла узун өмүр, чын ден соолук, ортобузга ынтымак, ырыскыбызга береке, эки дүйнөдө түбөлүктүү бакыт бергин. Кур'ани Каримдин я Раббыл Аламин аяттарынын нурларын менен жүрөктөрүбүздү, ахиреттебизди баарыбызды я Алла өзүң нурлагын, нурлуу жашоо насип кылгын, бактылуу, берекелүү, ынтымактуу жашоо насип кылгын. Кур'ани Карим урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, тоокчулук бергин, молчулук бергин я Раббыл Аламин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.